pitha pusi diri dason apota ki han apa si defana pulo lari chok cedano singlar sahu pu defana pu lari chok cedano singlar sahu lari klem thap klem plu la chini de out e pensi klem thap klem plu mesre pu la poki ma pusi defana pu lata irrigation along leke de poki da kali la pe mato ki da kali dake kal belong along le akhi mira kosi leke lese atong ka chimpidun le tu le lese atong chipi be le tu na owe ki be tu le lese atong chipi be be kobat amunis da ase atong chipidun haipo chipidun po long asra lata irrigation along le along ke fast place ba ke election along la ke le garong be alalu lagi curupi boleh ditatim kalbelong dan KCC apa? Sita kopi election si lata election rong lo lata ho. Long apa ke kaju thorong apa ke kobare abihari aso ahem apa ke election putar kobare terang apa ke dengji lolo lata ot puhe lasi neri kaju rong apa ke aku lata ram mondir ladung along pakai land 11 pidet putar dari ajulong lo. Lagi kobare aparok so along masih anggo masih kaju rong lo ini. Elope dolo aloke ni thengol de bapata kobare akachi aso kobare parok soro siri thengol bote lagi kopi abustu kopi kama thape kopi ki thekte kopi kere kopi lo lahai ho bake mate ditum kabiro chari aso lata ko ditu obi kibiti lupi putara lapa thape no ba la siri di kachu di kanto magara pulu la tim kabialo development muci puara te chok chelo la tom lata election ji puro de lo 10 tarik si 3 July 2026 ani si ratu election ji palam si ratum kade je miralo posi election se puro de ritum ke lata bolo ko jo reng alda ji so je lagi la perete ji so hai lam the kade je lo puro de ritum ke la ke pili jut kok ya la mabe la hai ritu ka pereta ko anji ritu ba da ther ko anji ritu ba la bank ko nasi to se ko pe ratu se la election ji na komara model en kim ham kobare elomet bidet kobare aja kongpe putak politik apa tu dari mondial ayam kimri pupe itu kimri pupe ke kobare along le do pure kimlo lata mondiri kim lata irrigation along le ta to kim adim lo ha bolo komji lo kalo mondir lage batai lo kalo mondir kim lage do pinglo mondir kim alipen refila kisan na kita mila dagaman kita tulong ba ke eviction karta 150 feet to eviction chot amila so 150 feet ta ang tom ban eviction sida lagi people lo cha juni mela lo la pen ma hu prong ran tumta tapi ni tumta ma hu prong so ti teklo lo ako dan piluma potante isi community mate mumchai tum phat ba ke pa eviction la pen komania behari to ho bengli tum phat ba ke ako palom tu chon lagi injustice mate di community government na no te komania kar bi to thai ko komania buru to thai ko komania ke agaru to ko thai Tami irrigation long bangke komande pona ning poi betanji jong si da irrigation long lelu pudak de irrigation long le pulo pusi akla da gotak te da irrigation ta ning lapen ada lang phera emisi mate iye maduram le thekai banda ki pugang to mangala lo kichi aso phala puson keche rajunare bangke nali la bang solo mangana ni la so sai ba claiming da ri iri to makai tonta viri dok dok so si theklong lo nali la puson kira idunare kunani ke illegal pota bonai dum get ko komania mon dol thasol ke toy bangke lagi chok chela lagi muni dum iningi pu la pen ining kangalam no ko ani nung ta thi bur ka cheso ma joksi la bangso irrigation lo le takmi ki irrigation nani dum komania sa the phangcho som aprenda mi jut sami la bangso lo le phangke dar irrigation step jalan phangke chok tuilo lagi isu pasti tundak pajok na ko pasti ke clear la sinilina ke jo nung kan tumba ngalo achu lo meta theklo irrigation long ke irrigation bu bukado bena chini lo sitami la daga ban ke the tulong ba ke 10 lakhs emi council ben pitu 10 lakhs chat puja ban 10 lakhs komalo la ke ma dolan ne ti apit pe si piloro la pen eme ki dipen tekolo ni wan nang ni tumban sami na bakang bo bena ke tumban sitami asini ni lage pukang tum na lo je nang ni tum council ke chari tum sami chari de chari pa mekano chari thek de atu ben chiola non itum karbera tum kisum thekti ka porlo asinali tum na bujingo nitum jong si penab digalong tin tare ke thomari jong si eviction pakka ke lapen ininga sanse putam te itum next rani pen itum ke erse tum se bache songme ko pola da kolong ko majino si che somji asinali tum han anilin chipino
Nilitum nang chuni rating lalo eviction jite eviction ma mekano eviction security eviction se dedot lasi komane evict achulo mason ba kinili kipukang tuma lalo madura me tek hai besitame kicheng dud eviction lo tema sami eviction lo dud ba kenang nita nang liman chera kipen kupisi achulo mondir eviction nang lipulo kususi nang dud hamatu nang liman hotman chera kithala bage nang terak dunduglo nang leta inut kar bi posi nang terak dunduglo Así como eviction por hupa que nali dampen eviction dari thala son thapu na so bange nali la so thikka ba claim ba giche so tum nali kana to lo limbo again u ba nali tum kanun dari nali du representative lo pot council or representative lo pot kar bibina posi kar bibhan ajali puno council lo ba ke len bilo to kar bino autonomous council pot kapre sistame longle pota bang kipi bang to jong sing ton telang potang te Itu mereka cisong akhirin tangrap po, apa na cisong vet po, non isam ke kumama illegal ke ken, nali tu ma putu, apa nali tu arjan, along tina bojar po sa mini tu bagan tar ng koko. Asin lang kita ngayon sing tong mo. Tante yang mungkin purong lo ladak election along limot la mathori along litum da Kuluni Circle Office Klembang la Mondol Klembang Pudon Sing terang di social media long paklang ko penangan ke alang list tamela long lebot talong joy pen kecera buntu bunang litum laso bang puan bang tek mana itu hampang song ben soalnya sudah kan sai pon tegi mah Teglong la chulong komani tuma tim sameli tum ta la so kan ba post lo apen use tum ban tami post lo teglong lo ta dhon sing tera ba muni panda ni lidak ni chuni ri tu hawo tema ala li mut mondol cho tami la so phiki lage komalo dak lo kelen ni si mate madura me thia ke hai la ke madura me thia ke hai si chok chebe la phan ke toy be ke chok chege hola ta ilut Kesle mondol bina kosi, emisi to na tar tunan ko. Kami ake chok chile kumani tangka maha chuan tujuh pede lagi dhonsing terang chok chilo ada claim se der nahi polo men risk la ne der nahi polo. Asi dak ke chok chile hai illegal pota ke bona dak irrigation no lelo pota no lok la pen mondir ayu ki kim lok ke la ke kapre khan ko nang ne la ke maduran le thesi kipi. Kala ala li besi allotment ki pilo ala le josi tengthi potet irrigation se ene la allotment along elo lasi kapre tami chuni dilo rasona bang nali keng serak no mathura me ke hai nali kana chuni dilo iye ma ke hai asi ni tu me chuni dilo tole sono toro kese KSYC usuka karsa na pen karbe ngora go an samena nali kana chuni dilo je na bang so ai big sono bang ke ming sam jin pe na pe ibi litum na chu phapona ting penali tu madak irang thira pona litum ham suri achulo pa delo Nilitum labang sok hirang kia makin halake nilitum dak kabilo chane song do lapen ke lapu usuka lapen asong lapen katsa lapen lapu KSYC asong nilitum cingrum pet pensi labang sok hirang ki ame mate press meet pang nilitum ke phapono alam thila puson lo ke damtang ahu nilitum ladak bolongko maji jomna irrigation sub division along le along khalaso eviction asai bang pangcheng lo lasi nang pangcheng boma hut sitame lada kathar le bang ke fulfill kalila lapen ke lada ka 100% angke pengpela 70% basil da kathar le sai bang claim pon chona lapen ke la solong bang nilitum ning masing samse pinlang athe kubi bose ning samse puno lake lada kathar le bang chok chip pinan sinilitum labang so herangke amai acetaya long penilitum akar biang long arab don avena panilitum ke pachini lo athe gupi poloma pulotang te ada langdam lo pulotang te ada katharle same tharle bong de athe piala magala lo la mathori black topping tower RVRA nap sitame 300 feet so 300 feet along pen make non present ilitum kathek damong labang ke 150 feet RVRA bang 150 feet abang si tharle rong sitame la so pen along sitame non second phase ka tharli ko along bangke nonanda tharli thikela lapen ge ladak ajha ka tuma bangke koson silong le pota dokok la irrigation department along elong koson silong le pota ke dokok la ladak ke chok che komalo mondol tong ke chok cheloma SK tong ke chok cheloma yaro tong ke chok cheloma mante localium modoram le ke tong ke chok chela nilitum karjugang tung ke lapen ke ladak si main point alam dolang nalitum tharli ji pulatang ke tharle pamino ang ton equal sinalitum tharle nei labang tharle ledak ako nalitum sorkari along le along mondir amen pen
mondir kepak kimapang land allotment kipi abang nanglitung tim kar benglong atung abang labang land allotment kipi sorkari along le along mondir kepak kimapang labang ke nanglitung inton melo nilitung hampang asong atung sa militung nona bang ke ningi punglo nilitung nang do joje Lasi nanglitung claim i plotang te claim paminangji dami plo dam paminangji lasi kedamtang di furong pangthiralong ilitum akar bitumhan katharle tim kar benglong CM akai Dr. Tuliram Rohang nanglista me chini po haladak ilitum akar bitumhane kanghon ka jinso abe udamlo plotang te festival aru hola so festival aru plus somartung ta kachari somartung ta exam dobom final exam apen HS secondary exam hola so dobom anta nanglitum apor pipe ke ladak atuman ke मंदिर की प्रयुक्त सितामे आख्याय मधुराम लेते सार सितामे लदाख वांगपेन मंदिर प्री देरी खापु अलंगी लदाख इवेक्शन अलong खामखे दुन रो खांग दुन रो लाबांगी चोकचे इवेक्शन अलong के चिजोक दुना नेलो लदाख के सरकारी अलong नेलों सिबांग ताके दो पट दा कार्बी दो बिहारी दो बेंगली दो मुस्लिम तुम दो लदाख के जाति अलम ताबानांग ने लापेन के धर्म अलम ताबानांग ने लालो निली पुई बांग Kasi nanglitum claim ite claim paminai aku claim thek bulan nanglitum aku ben cheu bumo posible tangte bo pen nanglitum bugong lo je Ladakh education along le ke 150 feet ansi thalip control bansa arona tang le 300 feet pen ning tu bansa mila 300 feet tum ange long le pota dolapu abang solong le pota tum la karbeno autonomous council pen la solong le pota cancel nang ji putam pujima me de solong le tum bansa pota dolo de le tum Karbeno autonomous council pen tamli tharle bangte lasonsi non bang akalam klan labang ke longle pota le do puipis tamila ke duplicate pota bosili tum pen bangke lake jomdunang kok lake mate kudam nang kok athai kubi poloma bangte lake amethang personal mate amethang private land kali lake athai government land pina lake irrigation department along le pina chini lor pen la komasi pota kai suma komat ACM koma IMC koma EMC lam toy ki pima la pota ke babunai pan hala tum han ke nili tum ke pang thek pensi alang itum han same sodak pen nili tum ke pinrem pola pen ke sodak pen alang itum han same nili tum personally chesong ponang ka pola tangte la pen ang narat tum bang je tham je Ladakh mandir le bang la ram mandir bang amithang ase chipri lo se tamela tum chipri se tamna khelo damte ala irrigation along le adungarai mase chikim pon thuji puse gar long se tamme nang le tum pen kubi puji la jong se adum ong se chikim jar te nang le tum pene kon ka che song ban atu kon jino lake nili tum ke kometu ne ta nili tum ke la bange kroidun te athi kubi pot ma pulang te hala so first katharle eviction ke cheng out bang stame ye moram lekti sami Ladakh bang amasi thalang non kalilang la tuman apor pinang pusi alang li bang hala so Ladakh cherai dunik delo seta lapen mondir committee tum same nini ni thoma porang pithapu sitame nini ni thoma porang pitha nitu mondir lahai men lapu Ladakh pen ke pona bang ke nitum ta arona tang do ko nini ni thoma porang pitha la pen ke laso mondir ba kapre kong nilitum cheterek po mane pon po la pen ke nilitum same longle bang chirilang sitame nini ni thoma pora cho hang penone chiklojon foranang pleng chuelo la pen ke sorkara hin pen ke hok laso mondir bang tharle lelang non ke bangji tarik ke thom non ke bangji July tarik ke thom arni bangsi ka tharle ji pustami la kopi ko sono ma tharle ji niltum mangtala chinidun pami mila la penke la so mondira bangke Ladakh le tharle lo sami aku la so long thot mat len allotment period mondir bhan allotment period ba nilitum ke la ke nilitum dak doan avena songmen bangke nilitum komen tu niar nita chedon theke aku jongsi CMEM lapen autonomous council representative atum stami Ladakh chedon dun det bulan nilitum so tak set prung set pensi nilitum bangke che songnang ko EV sitame nilitum che pagunang ko la ka thik kubi poloma pulatang te sorkar along nelongke mondir non achat apine non kikima bangke nalitum mondir amen pen kipakki mare sorkar along nelong elen allotment period bangke in ton mire kusinitum la bangso media chetai long pen